Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip mo Allah subhanahu wa ta'ala, ayap mana kimaganda sa mga kamata usayan dinabandigan o dinamaana na gyan ko to hadith ika-10 ang upat sa gyan ko to mga hadith na kumaganda sa usayan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sa hadis kanyan. An Ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Amanan yan na miya katita yang ko wata Mas'ud aswatullah ibn Mas'ud yaswat Allah sirkan yan pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. La yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Dia tigian ke halal suka para tadaka kurugu muslim asi saksian yan ada atuan apa to tasimbaan ainun taswalla nagu sakan nasugu wallahu subhanahu wa ta'ala inun ta sagyan ka iya isa sagyan ka atlo mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ayamana na dia tigian ke pakai so kabunua apakah tadaka kurugu muslim asi saksian yan so Allah subhanahu wa ta'ala ada atuan apa tata simbana inun tas kanyan nagus Muhammad nasugu Allah subhanahu wa ta'ala inun tabu umanggal bukyan again kaya telua sabab mahorip Allah subhanahu wa ta'ala uli na manggal bukyan again kaya isa sagyan kaya mga telu asay mahorip Allah subhanahu wa ta'ala paganayro na tigyan na ti Rasulullah at-thaybu zani suat tigyan so tawa mizina aad na karuman yan uli na miya kapangaruma tigyan na so miya kapangaruma amisina na kahalalagyan ko to kapakatada kakurugo yan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala katawan tanong ay kira so tawa misina miya kapangaruma man na ayabiti kaniya ko agama tanong agama Islam na peradiyaman mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sa taman sa matais kanyan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sukma sudah makapangaruma miya kasina na ay pwede nagyan ko to kapilipwede rin sa likod mangurip Allah sa magatos mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagu ito sa saragun mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ginani may alo sa mga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yan ipaganero ay kadua nagyan ko tatigyan na an nafsu bin nafs mana sumia munu ay pipikirin san na sumia munu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sumia no sa tao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa piti bubayan maad nagyan ko to syarat sa kakitas no na yang buang papakatada ko uriyan nagyan ko to ka pakitas non mangurip Allah kapumbunuon mangurip Allah subhanahu wa ta'ala mangurip Allah aya ikatlo nagyan ko to wattariku lidinihi yang utat tigian na inawaan yan sa agaman yan agama Islam nga nami murtad al-mufariqu lil jama'a ini takwilan nagyan ko to grupo kay isa sa mga Muslim mga urip Allah subhanahu wa ta'ala maana medas kanya ko kay isa sa mga Muslim sa murtad kanyan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala katawan tanong so agama Islam so kang gobyerno agama Islam na igira sa Muslim na murtad na aya isiksa Allah subhanahu wa ta'ala sa dunia uli na siksa yan sa dunia kung gobyerno kung agama Islam nagyang ko to kapumbunuon mga urip Allah subhanahu wa ta'ala gina natalo ang mga say ang alitan na gina na umanggal paganan o manusia Muslim mga urip Allah
Ulina isa manggalubagyan sa na may halal lagi ang kutuwa kapaka tadaka kuruguyan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. So mga salafusan maurip Allah subhanahu wa ta'ala na di ka para maurip Allah subhanahu wa ta'ala o bas kanyan mabuno maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tabo ko mga pada mga dalil di na kaya yun magamatan magamas na maurip Allah subhanahu wa ta'ala. At mga pada dasan maloy maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Hasit tanong man tayo bisa diyan ka kapkan kayo suara ko sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.